Živjeli, moje ime je Jurica Rujić, pomorac sa više od 20 godina iskustva, te bivši profesor Pomorske škole u Zadru. U ovom videu ćemo govoriti o certifikatima. Breveti ili certifikati. Po završetku srednje škole ili fakulteta ćete dobiti neke certifikate. Ti certifikati su izdani od STCV-a. Bitno je znati da postoje osnovni i napredni certifikati. Osnovni certifikati su vam dodijeljeni nakon završetka škole i fakulteta. Napredni certifikati se stječu sa iskustvom, dakle nadogradnja na osnovne certifikate. Primjer, dobili ste Basic Oil Certificate. Da biste se kvalificirali za Advanced, trebate provesti najmanje 6 mjeseci, na primjer, za dobiti Advanced Oil Tanker. Morate provesti 6 mjeseci na Crude Oil Tankeru. Da biste se kvalificirali za Advanced Chemical, morate provesti na Chemical Tankeru. Da biste se kvalificirali za LPG, LNG, trebate također provesti na istima 6 mjeseci. Tek kad je prošlo tih 6 mjeseci, u svojstvu naravno časnika, vi se možete prijaviti za Advanced certifikat broda koji želite. Malo sam preskočio u budućnost, ali dobro, ne veze, razumjeli ste poantu. Da biste polagali poručnički ili klasu, morate provesti godinu dana na brodu kao kadet ili asistent. Kadetura ili asistentura se može podijeliti u 2 puta, dakle možete biti 6 mjeseci na dugoj plovidbi, 6 mjeseci na kratkoj obalnoj plovidbi, ali 6 mjeseci duge plovidbe je obavezno da biste se kvalificirali za mogućnost polaganja poručničkog ili klase bez limita, znači unlimited. Vi možete provesti godinu dana na brodu male obalne plovidbe kao kadet i asistent i svejedno se ne moći kvalificirati za polaganje poručničkog ili klase koja je unlimited. Dakle, morate imati minimalno 6 mjeseci duge plovidbe ili normalno godinu dana duge plovidbe. Kroz karijeru ćete se susresti sa raznim imenima i kvalifikacijskim i klasifikacijskim i društvima koje izdaju certifikate. Za pomorce je IMO ili International Maritime Organization, to je krovna organizacija iz koje proizlaze SOLAS, STCV i MARPOL. Ako ste klasičan pomorac, nautika ili strojar, nije bitno, ili čak bijelo osoblje, želite se prebaciti na neku drugu industriju, na primjer offshore, tada slijedi jedna kompletno druga priča. Na primjer, želite u offshore industriju, a posjedujete Marine STCV certifikate, morate biti svjesni da morate polagati, na primjer, opito BOSIET. BOSIET je Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training. To je nešto slično kao Basic Training za STCV certifikate. Dodatno na BOSIET morate imati HUET. Što i zašto HUET? HUET je Helicopter Underwater Emergency Training. Zašto HUET? Pa zato jer se na platforme sa kopna do platforme i iz platforme prema kopnu letite, vozite helikopterima. Zbog toga je HUET certifikat bitan, odnosno trening za HUET je jako bitan. Malo o medicini. Dakle, da biste se prijavili za offshore, trebate imati OG UK Medical. OG znači Oil and Gas, UK znači UK. Taj certifikat je jednak kao i STCV Marine Medical, znači to je onaj medical koji radite da bi mogli održavati svoju pomorsku knjižicu i bez toga ne možete na brod, tako i bez OG UK-a ne možete na offshore.
OG UK vrijedi 2 godine jednako kao i STSV Marine Medical. Što smo naučili za danas? IMO SOLAS, STCW Marpol, Basic Advance, Bossiet, Opito, OG UK, Hewitt i Easter egg i bonus GWO, Global Wind Organization. Dakle, još jedna industrija postoji. O prebacivanju i vrstama industrije ćemo govoriti u sljedećim nastavcima. Do tada, živjeli!